Dumelang. Tsatsing jeno ke batla go bua ka Motheo. Mo botshelong ja rona ja Sekeresete re tshwanetse go nna le Motheo. Me ha re lebela mo Sekereseteng tsatsing jeno, batho ba na le metheo e harologaneng. Nna Motheo wa me e kile a be le moopelo wa Sekeresete. O mongwe Motheo wa gagwe ke ba Keresete ba bangwe, o mongwe Motheo wa gagwe ke moruti, o mongwe Motheo wa gagwe ke kereke ya e tsenang. Mme ke batla re lebelele go kola Modimo re bona gore motheo wa nnete ke eng mo botshelong ja Sekeresete. Ga lebela ba Koranta wa ntlha kgalo ya boraro temana ya 10 ke moapostole Paulo a re, nna ke thaile motheo jaaka moagi yo botlhale ka fa bopelotlhomoging jwa Modimo jo ke boneilweng. Yo mongwe o tla aga mo go ona, mme a mongwe le mongwe a ele tlhoko ka fa agang mo go one ka teng, gonne ga go ope yo ka thayang motheo o sele fa e se ona fela o thailweng e bong Jesu Keresete. Bagaetsho, nna ke ne ka itsheka-tsheka botshelo jwa me gore gone mme ke eme ha kae, a one moopelo wa Sekeresete ke one o nkemisa mo nako tse le go dithata, kana ke Jesu Keresete ka sebele yo nkemisang. Mme kana ka boela ko Modimo ka mo kopa gore Modimo nthusa gore motheo wa me e nne wena tsatsi le letsatsi. Ke yone ntho e leng gore e teng mo Sekereseteng, gore motheo wa rona e nne Jesu Keresete ka sebele, ka gore Jesu o eme go yeng bokhutlong. Ha ka awa ka tsatsi lepe, nya wa go ema go ithela lefatshe le fela a ba re direla motse o mošwa. Jaanong tsatsing jeno mokao lengwe ke batla go kgothatsa gore wena o lebelele motheo wa botshelo jwa gago, gore motheo wa botshelo jwa gago ke eng. A ke dilo tse e leng gore di a go tsewa ke phefo ha eta, kana ke dilo tse e leng gore di a go nwela ha morwalela ota, kana ke Jesu Keresete yo emang ka bosakhuting. A Modimo a go segofatse jaaka o itsheka-tsheka o sekaseka botshelo kana motheo wa botshelo jwa gago.